دما خوش بینرین هجا ایرو 12 ایلون 2024 روزان روزا پیشمه بویرو گشتن هری سرگو هری بالکش همین لسر راستا هرمی او هم جین لسر راستا جهانی رودانم اما جوارا پیشکش بکن لی نوچامای یکم جی تکلداریم هر سال دیجیم تجرید دیگه هر دوی چارچوبه ده و جاری خلک رقایم هلوست نشانیم بیدنگی قادان نبنتوی یار لدیجیم تجرید آل امرالی نشاندان خلک رقای به مشک گرسایی دخواز آزادیا فیزیکا ریبر آپو کرن او گوتن او دخوازن آگاهی که ریبر آپو بگیرن دنوا مشک و پیک هات دجیم لدیجیم فاشیزم دولت ترکیه جی برتکب. دسلاتا ترک بن پیکرنا قانون ناونتوی بریا سیستما تجدید و قرکرنی لدیجیری برا پود دومینه لهم بروی سیاستی نرازبون انگلین هریمی زیده دبنه ایروژی بیشنگی مجلسا کنبونا جنان آزنوبیا خلق کانتون رقایی لدیجی تجدید مشیانه. مجی پیشیان خوشخانه آگفن آزاروکان دست بکره لقاداجنا آزاد و گوهری میتینگی. دمیتیگی ده بردفکا مجلسا کنبونا جن آزنوبیا حسین عبدو دیار کرکو پرادیگمه ریبرتی جی پرزگریکن لجیهان رچار سریه وانی زمانه دولتا ترکا دا گرکره چو بکشی نکاره رامان آزاد لسرگری آزاد خواست خود بکه جبر کوری برتی پروژه نتویا دموقراتیک پرانسیپ نیکیتیا گلانه و کهوی و عدالتی پیشکش کرنه داویه ده دایکن شهیدان ادیاب الکردی هلبستک لسر بر عبدالله و جلان خونده دادگاه مافی مروانی اروپایی تکلداری ریبر آپو بریارا بمپیکرنی دابو او ترکیه اف بریار تونه حسباند بو کمیته وزیران آکونسیا اروپایی جی لسر هولدانین ریخستنین ماف او حقوق مجار دیسا کرن روشوا خواه کمیته و ده 17-19 ایلونا 2024 ده جوینا خواه لدار بخا او مافی هیویه نقاش بکه. ریبر آپو به کمپلان ناو نتویی یا 15 سبات 1999 آنین ترکیه. دی 29 هزیران 1999 دجی جبور ریبر آپو بریارا داروکرنی هدای. پشتی نقاشن تکلداری را کرنا جزای داروکرنی ماده این تکلدار هاتن گوهرتن. دی مجار را کرنا جزای داروکرنی ده هم جی پیواجوه اندامتیا یکتیا اروپایی هم جی سرلیدانا پارێزerên ریبر آپو آج بو دادگاه مافی مروانی اروپایی باندور کرد. پشتی کو دادگاه بلند جزای داروکرنی یه لسر ریبر آپو اری کرد بروی حقوق 100 سال سری لدادگاه مافی مروانی اروپایی ده. دادگاه مافی مروانی اروپایی دی 21 مجدار 2000 ده بریار را سکناندنا پیکانینا بریاری ده. دی 14 کانونا 2000 ده جی سرلیدان ریبر آپو قبول کرد. دوین آبری ده ترکیه جزای داروکرنی را کرد. دایره مزن دادگاه مافی مروانی اروپایی ده 12 گلان 2005 ده بناوی ترکیه اوجلان بریار خواه داویه ده. ده بریاری ده گوت دوزا عبدالله اوجلان نه عادلانه او خواست دوز جنو و وره وکرن. لیبل ترکیه بریار جنو و دارازاندن ریبرا پورد کرد. لی ترکیه حتی سال 2002 جی قانون که کوگرتیک بی مافی بردانا بشرد حتی داویو عمر خود گرتیگه ده بمینه تو نبو. لیبل پشتی که اف جزادایینا ریبر آپو سپاند حتی داویو عمر خود راگرتنا ده گرتیگه ده و سپاندنه ده نوا سپاندنا اینفاز یا ترکیه ده جی جهگرد. ترکیه ده هفته ایلونا 2021 ده پشتی سرلیدانا ریخستنین مافو حقوقی برصف دا کمیته وزیران. ترکیه ده برصف خود ادعا کرد که جه سال 2009 حتی نهال ایمرالیه تو بن پیکرین نهات نکرین. ترکیه پیشنیار و تثبیت تکلداری گوهرتنا قانونی یا ده جزای محبت دجی جندیتی و هات. بسر جوینا کمیته یا ده نابرا 3 مجداره و ده 2 کانونا 2021 ده 3 سال در باز بون و نهان دیسا روژه و مافی هیوی گرد روژه و خواه.
کمیته پشتی 3 سالان د دنابرا 17 و 19 ایلونا 2024 ده جوینا خال دار بخه و مافی هیوی بگره روژه بخوا. ریوبریا کماله حقوقناسان جبو آزادی سوزان اکیپا دیار کر کو مافی هیوی یک جمافی جیانی او بنگهین ایگرتیانه لی جبو ریبر اپون نای پیکانی نوگوت سیپیتی و کنسی اوروپای به بدنگا لهمبری سیستم او اشکنجه لی امرالیه دبن حفکار تجریده لی امرالیه باندورا خواه لهمو قادین ترکیه دیکه دوی هر کس به حقوقیال سر بریس اوجلان قبول نکه اوجلان ناو نشانا چار سریه. Evzêdeyê çilû du mehin rêbera po dibin sîstema qirkirin û îşkenceya îmraliyê ya girankirî de ye. Türkiye'nin farklı şehirlerinde, Konya'da Tekildarî sîstema qirkirina îmraliyê û bêhuquqiya li hemberî rêbera po tê kirin, rêvebera Komeleya Huquqnasên ji bo azadiyê Suzan Akipa axivî. Suzan Akipa diyar kir ku sîstema îmraliyê ya li ser rêbera po nerewa ye û sûce û got têjîta ku li ser Birêz Öcalan tê meşandin polîtikayekî antîdemokratik, antî-huquq û derveyê ahlaqî ye. Parametreyên vê têjîtê jî ne tenê parametreyên hundirî nîne, têjît polîtikayekî navneteweyî ye. halleridir ve bu saldırıları Rêvebera Komeleya Huquqnasên ji bo azadiyê anî ziman ku ew her hefte du rojan ji bo hevdîtinê serî li rêveberiya girtîgeha îmraliyê didin û ev yekanî ziman. Her sal ji sedî zêdetir serlêdan ji bo hevdîtina parêzeran tê kirin. Bi vê re girêdayê her sê heyvan jî em raporê ji Sîpîtiyê re dişînin. Ji destpêka sala 2024 ve ji sedî pêncî zêdetir serlêdan ji bo hevdîtinê hatine kirin vê erênî an ji neyînî ti bersiv nedan em. Ev serlêdan wekî polîtikayên înkarkirinê têne hesibandin. çözümün de bütünselliğini yakalama şansı. Suzan Akipa destnîşan kir ku mafê hêvî wekî mafê jiyanê mafekî rewa û bingehîne û wiha pêdeçûn. Wateya vê ev e ku mirov di girtîgehê de karibe hêvî bike rojekê were berdan û azad bibem. Mafê hêviyê ji bo Birêz Öcalan mafekî pir giring e. Lê mixabin ev hikûmet ku ji azadî hêz û rola Birêz Öcalan ditirse, bi ısrarê ku mafê hêviyê nas nekem. Bugün basına yansıdığı kadarıyla da tekrar paylaşmak istiyorum. Gerçi ben Rêvebera Komeleya Huquqnasên ji bo azadiyê diyar kir ku eger têjî ji alî hiqûqî ve îşkence be, sedema vê yekê ji ev e ku Sîpîtî û Konseya Avrupayê rola xwe bi rêkûpêk nalêzin û got, xistina têjîta li ser Birêz Öcalan rojeva Sîpîtî û Konseya Avrupayê de gelekî giring e. Divê Sîpîtî rapora xwe ya sala 2022 parve bike û carek din biçe îmraliyê. Têjîta li îmraliyê bandora xwe li hemû qadên Tirkiyê dike. Divê herkes bê hiqûqiya li ser Birêz Öcalan qebûl neke, ji ber Öcalan navnîşana çareseriyê ye. Êrişên dagirkiriya Dewleta Tirkiye li ser gundên herêmê ra nawastin îro jê li bajarê Tilrefetê dronekiya êrişê artêşa Tirkiye dagirkir û çeteyên wê hate xistin. Çeteyan êrişên xwe yên li ser Minbicê jê zêdekirine ji fermandarên Meclisa Leşkeriya Minbicê Yasir El Casmanî ziman ku bi van êrişan tê xwestin gundên Minbicê vala bikin. Êrişên Dewleta Tirkiyên dijî gundên Kantona Efrîn Şehba û Minbicê dewamîn. Dronekî artêşa Tirka dagirkir û çetên wê li bajarê Til Rifetiyê Kantona Efrîn Şehbayê hat xistin. Hem wextî vê li ser gundên Kantona Minbicê jî êrişên dijwarên artêşa Tirk û çetên wê hene. Meclisa Leşkeriya Minbicê ragihand ku di tebaxê de heft hewldanên çetên Dewleta Tirka ketina gundên herêmê de pûçkirine. Meclisê doh jî ragihand bû ku di êrişên dawiyê de 8 çete hatine kuştin û 5 jî birîndar bûne. وطائرات المسيرة على القرى الشمالية من مدينة منبج والسلاح الثقيل وضرب بيوت المدنيين وتخريب بيوتهم ومزارعهم. Ji fermandarê Meclisa Leşkeriya Minbicê Yasir El Casim derbarê êrîşan û bersivdayîna hêzê wan ji kelamera axivî. Yasir El Casim diyar kir ku armanca êrişên Dewleta Tirka dagirkir û çetên wê valekirina gund û koçberiya li herêmê ye. الاحتلال التركي خلال الشهر الماضي
عمل أكثر من 3-4 عمليات تسلل على المحور المحسلي ومحور قرية العون، عون الدادات، ولكن كل محاولات التسلل باءت بالفشل. فرماندار ياسر الجاسماني زمان جبر يريشين لأنين شر زرار مادي و جاني ديگهين ولاتيان و گوته. ددمین داوید لشکر و چتین دولت ترک روزانه بچکین گران و بالافرین بیم رو ایریش بیکانین. گلک جاران هولدان بوان ایریشان در باسی گندین و ولاتیان ببینه. بالنسبة لاستهداف المدنيين أيضا من أجل خلق مشاكل بين المدنيين وقواتنا العسكرية. ياسر الجاسم دا خويا كرنا وجبو باراستني لأن ينشر بقهرماني برسف ددن حمو إيريشان ودربين جران الوان خستن. قواتنا منتشرة على الحدود هدفها. قواتنا هي التي ترد على العدو، قواتنا هي التي تصد التسللات والهجمات. بالنسبة لحماية حدود، قواتنا هي المنتشرة على الحدود. فرماندار ياسر الجاسماني زمان تروي قلق جاران هيزين حكومة الشامي هاتنا آرمان شكرن لبر سوكي شرموك ددا وهيزين روسيا يجي تاني تاشدك. جي فرمانداري مجلس الاشكريا من بجي ياسر الجاسم تقاس كركو اوي هرتم برسوا حمو ايريشن شتين دولتا تركيا بدن وجبو باراستنا قلو خاكا خواتي بكوشن. هذا الشيء نهائي. لهرما زاب یا خاکورکی هفتان امتنا یه گریلیان لارتش ترکیه آخر کردن ده چالکی ده داگیرکر که آتا جزا کرن چارجی بریندار بون ارتش دولت ترکیه داگیرکر جی به گشتی سو نه جاران قادین گریلا بمباردمان کرد. گریلای نه پگو یجستاری لچار هرمین پاراستن آمدیا چالکی لدشی داگیرکریا ترکیه پیکانین. ناوەندارا گاندن و چەپەمەنیە هەپەگی بجا خویانیەکی چاڵەکێن گریلا و ئیریشین داگرکەریە ئەشکرە کرد. لە گوری vê li qadên berxwedaniya girê Cûdî, Amêdiyê û girê FM yê Zapê 10 û 11 Îlûnê birêbazên cûr be cûr li dagirkeran dan. Di çalakiyan de dagirkereka hate cezakirin sê jî birîndar bûn. Herûha çeperek jî hat rûxandin. همان وقتی لهرما خاکورکیجی گریلا دنابا چالاکیان دابونه. لقادا برخودانیا گری شهید هیمن گریلاین آزادیه دو جاران بچکین گران لداگر کران خستن و چپرک هاترو خاندن. ده ایلونی لهرما متینای جی لقادا برخودانیا شلازه درونکی ارتشا ترک بو آرمانجا گریلا و هاتا خستن. هروها لهرما هفتنینی جی لدیجی داگر کرین کو هول دادن داران ببرن بچکین گران لوان هاتا خستن و داگر کرک برین دار بو. دربار ایریشین ارتشا دولتا ترکا داگر کر جی هپگی داویه گوت. جده حتانی 12 ایلونی هریما خاکورکی گاری متینا و زاپی بگشتی 39 جاران بتقمنین قدخه بافر و هلیکوپترین شر هاتن بمب کرن. به هر چارچوبه پارسنا خاکا کردستانی ده گریلین آزادیا کردستانی بردلین گران بوهاش دیدن که هری داوی ناوندر آگاندن و چاپمنی یا هپگی ناسنامه سی گریلین کدومها طباق ده شهید برای گشتره پار وکر که جوانین باجرین ادر باجری درکا همکو و هر وها جن رحای شهید بودن ناسمه وان به برفرهی هات اشکره کردن او هپگی جاره کردن داخلی خودم اشارت به تیکوشن و برخودانیا به پیکانین خیالین شهیدان دوباره کرد. ناوەندارا گەهاندن و چاپێمێنی هەپێگێ ناسنامەیە سێ شەهیدên خاکوورکێک و di encama êrişên dewleta Tirk de di demên cuda de şehîd bûne eşkere kirin. HPG li ser şehîd asrên û şehîdxwîn da ev nirxandin kirin. Hevreyê me asrên û xwîn da li dijî paşverûtiya civakê bi kelecaneke mezin ber birefên azadiyê ve beziyan. Hevreyê me asrên û xwîn da hêviya azadiyê ku şehîdên me yên jin ên pêşeng ên apoyî bi berdelên giran afirandin hembêz kirin. Havaltî mijarê havaltî jî de mesela jiyana gerîla da herî tiştî sereke yani ê vê jiyanî pêş dixe ê ev dikî jî zaten havaltî ye. Yani eğer havaltiyek ev nebe havaltiyekî wisa xurt
کو دستپیکی ده حیان آنا مروف شک پیاده دهیله نیم بسه زتا مروف نکاره جیانه که ساتو بیجه بواته به اف بده جیان کرن جی هەورەیەن مە ئاسرین و خویندا بوون میلیتانیا فەداییە فەلسەفەیە ژن ژیان ئازادی کو ئیرۆ لە هەر دەڤێرا جیهانê li ser zimanê jinan bi dilsoziya xwe ya bi pîvanên azadiyê re cihê xwe di dilê gelê me de û jinên berxwedêr hemûyan de girtin. Ji bûna Xakurkê yanî tola hewa hevalê şehîd rakirin ev kirin taybet ji bûna heva Kurdistan û heval Musa hevalê vê derê şehîd ketin min dixwast werim Xakurkê. Hepêgî li ser Şehîd Rûstem Serhed jê ev nirxandin kir. Ewladê lehengê xelkê me yê Serhedê hevreyê me Rûstem destpêkê li Kurdistanê pêşre jî li Avrupayê beşdarî nava repên têkoşînê bûn. Bi dilsoziyekê mezin wezîfeyên xwe yên welatparêziyê bi cîhanî li hember êrişên dewleta Tirka qirker ên li ser gelê me gihîş vê baweriyê ku şêweyê têkoşîna wî têrkernîne lewma berê xwe da çiyayên Kurdistanê. Hevreyê me Rûstem bi dilsoziya birêbera pûşehîdên me yên leheng dihate naskirin. Rastî jî meriv mene bile çiya xwe here alî danî tu dikarî yanî xwe rastî jiyaneka mirov bimeşîne ew jiyan çiya bide. Hepêkî di davî de sersaxî ji malbat û gelê Kurdistanê re xwest û diyar kir ku li Kurdistana azad ku ew bi hesreta wê bûn xwedî li bîranînên şehîdan derkevin. Agahiyên li ser nasnameya şehîdan wihayem. Sevda Topçu bi nasnav Asrîn Bawer li Rihayê ji dayîk bû, çarê tebaqa 2024 li Xakurkê şehîd bûn. Necla Ahmed Silêman bi nasnav xwînda çiya li Dêrika Hemko ji dayîk bû, çarê tebaqa 2024 li Xakurkê şehîd bûn. Şahîn Pekur bi nasnav Rûstem Serhed li Îrê ji dayîk bû, 24 tebaqa 2024 li Xakurkê şehîd bûn. Rewşenbîrên Kantona Cizrê derbarê îxaneta pedeka li Başûrê Kurdistanê de bertek û nerazibûnên xwe nîşandan. Rewşenbîran gotin divê rewşenbîrên Başûrê Kurdistanê gel hişyar bike û rê li ber vê îxanetê bigirin. Endamên Yekîtiya Rewşenbîran ya Kantona Cizîrê derbarê hevkariya PDK bi dagirkeriya Tirk re di dagirkirina Başûrê Kurdistanê de axivîn. Rewşenbîr Mezher Şêxo hevkariya PDK bi dewleta Tirk re bi xıyanetê binav kir û ban kir ku divê helwest were nîşandan. Mezher Şêxo da zanin ku ji dîroka avabînê heta roja me ya îro PDK hebûna xwe li ser xıyanet, kedagel û talankirinê ava kiriye. Dîroka Partiyê QDP dîrokek dûr û dirêj e. Yani evana ji terîqên ê Neqşbendî ê Nûrşenî tên. Yani dema got tarîqet di demê Esmaniya dihatin avakirin demê İmparatoriya Esmanî ji xwe û demê terîqê Neqşbendî çêbû, terîqê Qadirî çêbû. Evana ji xwe terîqê Neqşbendî jî du xetê wê bûn. Terîqekê em jê dibêjin ya rêyekî Nûrşîn em dibêjin evana ji wê xetê ne. Xeta got Tirka ji bo xwe çêkir. Mezher Şêxo da zanin ku PDK ji bo bercewandî û desthilatê xwe biparêze û dewam bike tevgîrên siyasî tasfiye kiriye û bi taybetî piştî derketina PKK. Demê got xeteriya PKK jî dîtin û ev fikrekî Kurdistanî ye, fikrekî netewî ye, fikrekî bi rastî ji li gorî demê ye, felsefakî dikeve xizmeta hemû xelkên Kurdistan û netewê din jê hesab kirin. Loma jî ticara rê nedanê. Yani her demî pêşiya wî astan kirine, kewadirê wê girtine, militanê wê şehîd xistine û gelek caran ketine nav şer de. Rewşenbîr Civîn Hebîb jî di heman çarçeveyê de got ku dewleta Tirk û PDK wekî amûrekê bikartînin. PDK ji dîrokê de di aliyê îdeolojiya xwe de kêm e. Timî xwe Kurdin xwefiroşin mero dikare bi vî navê bolwan bike. Ji ber wê timî xwe kiriye bin baskên dewletê de. Mesela taybet dewleta Tirkî.
Civîn Hebîb di dawiya axaftinê xwe de got ku divê rewşenbîrên Başûrê Kurdistanê gel şiyar bike û helwesteke girî li hemberî xıyaneta pedekê were nîşandan. Yani kesin rewşenbîrên Başûrê Kurdistanê rola xwe wek rewşenbîr çima nalîzin, çima civakê hişyar nakin, çima pênûsa xwe li hemberî pedekê bi kar nayînin, çima pedekê şiyar nakin. Yani belkî ev tiştê got gidide meşandin. Binerên hêja beriya du rojan bo an got di dehê Îranê de bû bi balafireke bê mirov dewleta Tirkiye dagirker malek li wargeha Semcudiya Mexmûrê bombarduman kiribû di êrişê de sê jin birîndar bûn ku yek jinan jîn Edîbe Paksoy bû têkildarê êrişa ku pêk hatî careke din agahî biraya giştî re par vekir her wiha li aliyeke din jî dayikên aştiyên wargeha Mexmûrê bi daxwîniyekê êrişên dewleta Tirkiye dagirker şermezarkirin û gotin roj bi roj em bihêztir û xurtir dibin em tu caran dev ji doza xwe bernadin û em ê her tim tê bikuştin. Dewleta Tirk di dehê Îlûnê de bi sîhayan êrişî malekê li wargeha penaberan a Mexmûrê kir. Di êrişê de sê jin birîndar bûn. Êriş dema şandeyekê Îraq û netewên Yekbûyî li wargehê tespîtkirina nasnameyan dikir hate kirin. Yek ji jinê ku di êrişê de birîndar bibû, Edîbe Paksoy kêliyên ku êriş pêk hat ji ajansa nû jîn harawe got. Min dît her dertarî bû, cam û tûz û her tişt hat ser serê min û bebeka min. Bebeka min ji xew bi qîjîn şiyar bî. Yani min nezanî li ma ket yan ji cîrana ket êdî wê şoxê de min hoş xwe nema. Edîbe Paksoy diyar kir ku ew gelek caran ji aliyê dewleta Tirk ve rastî êrîşan hatine. Parçayek pişta çavê min ketiye ev çermê pişta ser wê û ev biliyên wê ev dike bi destê min bir şewtandiye. Keça min ya sêmehê jî bi ji ber parçeyên cam rêyê wê de birîndar bûye. Edîbe Paksoy di dawiyê de wiha got. Em vê êrişê û kesên pêkanî û kesên hevkarî wan em şehmezar dikin, em bangazîl gelê xwe dikin, gelê Kurd hemî cîhanê dikin. Êdî bêne nemînin. Li din jî dayîkên aştiyên wargeha Mexmûrê bi daxuyaniyekê êrişên dewleta Tirka dagirker şermezar kirin. Daxuyanî ji aliyê dayîka aştiyê Medîna Kara ve hate dayîn. Medîna Kara anî ziman ku pedekê bi salan e hevkariyê bi dewleta Tirk re dike. Heç roja biçe em xurtirî, em hêztirî, em qaftirî. Berdêl av canî me ve me canî xweş qurban bikî. Em van tiştana baş bizonin. Bila devletên dinyayê ji baş bizonin. Em gof navê jî, em gof poşva navê jî, em se doza xwe, se söza xwe û em nayê xwarî. Em bi Başûrê Kurdistanê her dewam bikin di dîroka Îranê de an di dîroka Başûrê Kurdistanê de cara yekeme ku serokkomarekî Îranê serdana xaka Başûrê Kurdistanê dike lê tişta ku divir de balkêş derdike ew e çawa ku parçebûnekî zêde di nava xaka Başûrê Kurdistanê de heye. Beriyan ha serokkomarê Îranê pezîşkiyan serdana Îraq serdana Bexdayê kiribû yani ku Bexda temsîliyeta Îraqî baweke giştî dike lê di serdana xwe bu Başûrê Kurdistanê de hem serdana Hewlêrê û hem jî ya Silêmaniyê kir di vir de ji careke din dabeşbûn û parçebûna nava xaka Başûrê Kurdistanê baweke hîn zelaltir derdikeve pêş. Serokkomarê Îranê Mesûd Pezîşkiyan piştî hevdîtinên li Bexdayê serdana Hewlêrê kir. Di serdana do a li Bexdayê de Îran û Iraqê li ser 14 xalan têkildarî aborî û siyasî peyman îmze kirin. Di çarçoveya gera derve de piştî Bexdayê Pezîşkiyan îro berê xwe da Hewlêrê. Pezîşkiyan bû yekemîn serokê Îranê got serdana Hewlêrê kir. Serokê Demburî yê Herêma Başûrê Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ew li balafirgeha Hewlêrê pêşwazî kir. Destpêkê Pezîşkiyan li gel Nêçîrvan Barzanî civiya, piştre jî li gel serokê PDK Mesûd Barzanî civiya. Li gorî daxuyaniya Ofîsa Serokatiya Herêma Kurdistanê her du aliyan jî îşaret bi peywendiyên dostane yên demdirêj yên duwarên siyasî civakî û çandî de kiriye. Herwiha Serokkomarê Îranê Pezîşkiyan bi fermî Mesûd Barzanî vexwendiya Tehranê. Piştî civînê, aliyan li gel nûnerên partî û pêkhateyên olî û etnîkî yên li herêmê re jî civiyan. Piştî guhevdîtinên Serokkomarê Îranê Mesûd Pezîşkiyan li Hewlêrê bidawî bûn, serdana Silêmaniyê kir. Mesûd Pezîşkiyan li balafirgeha Silêmaniyê jalê serokê yenekê bafiltelebanî ve hate pêşwazî kirin.
بزشکیان جارا یکم سردانا گورا سروک بری یانکه و سروکمار بری ی عراق جلال طلبانی کره. پشتی هفدیترین سلیمانیه و بزشکیان سردانا چند باجارین عراقی بکه. جدما بزشکیان بویه سروکمار ایرانه اف سردانا ویا یکم عجب ولاتین درویه. بله هر ام قالا ایرانی بیکن پشتی بله اف هفدیترین کوپیک هاتن جلی جاره کدن بال هر لسر ایرانیه بنزبونا دومین سال وگر شورش جن جیان آزادی را بانگن جبو گروین گشتی هر کودچه هینا برفرهتر دبه پارتیین سیاسی یان روشتات کردستانی ریچ خستن جواکا سیویل او پاریزرین مافی مروان گوتن دویج بو بیر آنینا سرهلدانی گل کارگه جه بازرگان او هر وحد دکانا بگیرن او سردانا گورن حسکریه خواه بکن به نزبونا سرهلدانی را زختین رژیما ایرانیین سرگل جی زیده بویا. بنێزیبوونا دویەمین ساڵڤەگەرا شۆڕشە ژن ژیان ئازادیرە بانگên ji bo giravên giştî têne kirin. Ji ber vê li Rojhilatê Kurdistanê û Îranê gel wê roja 16 Êlûnê bi çalakiyan pêşwazî bikin. Duê rojê de yanî 16 Êlûna sala 2022 jina Kurd Jîne Emînî ji aliyê polîsên exlaqiyên dewleta Îranê ve hate kuştin. Vêyekê jî rê li ber serhildanekî mezin vekir. Di serhildana gel de bi dehan kes ji aliyê dewleta Îranê ve hatin kuştin û sedan kes jî hatin girtin. Partiyên siyasiyên Rojhilatê Kurdistanê rêxistinên civaka sivîl û parêzerên mafên mirovan bi boneya salvegerê banga girava giştî kirin. Di daxuyanî de hate diyar kirin ku ji bo bîranîna şehîdên serhildanê divê gel kargeh cihên bazirganiyê û dikanan bigirin û serdana gorên heskiriyên xwe bikin. Komalaya jinên azad yên Rojhilatê Kurdistanê bi heman boneyê daxuyaniyek de. Kajar diyar kir ku civakê pir nêzîkî armanca xwe bû yew got. Serhildana jin jiyan azadî jiyana yekîtî civak û gel nîşan dide. Ji ber vê jî civak pir nêzîkî armanca xwe bûye ji ber wêyekê ku ev şoreş heta niha jî dewam dike. Di heman çarçoveyê de dayîkê neaştiyê jî piştevaniya biryara çalekên sivîl yên ji bo girava giştî kirin. Dayîkan diyar kirin ku divê duyemîn salvegera serhildana jin jiyan azadî weke derfetekî ji bo yekîtiyê bê bikar anîn. Li aliyê din binêzîkbûna serhildanê salvegera şoreşa jin jiyan azadî re zextên hêzên Îranê zêde dibin. Di vê çarçoveyê de du hêzên Îranê li bo kanê dayîka şehîdekî jina bi navê Mîna Sultanî bin çav kir. Li gorî agahiyan Mîna Sultanî bêyî fermana dadwer û belgeyên yasayî hatiye bin çav kirin û ber bi cihekî nediyar ve hatiye birin. Li kantona Efrînşeh bayekîtiya xwendekaran û jinên ciwan meşek li dijî kuştina narînguran a 8 salî li darxistin. Meş li pêşiya navenda destiya perwerdê û fêrkirinê ya bajarokê El Ehdas dest pê kir û li xeta tirênê veguherî mîtingê. Li wir hedefgirtina zarokan û veşartina sûcên ji aliyê rejima faşîst ya dewleta Tirkiyeyê ve hate şermezar kirin. Zarokan bank li rêxistinên mirovê yên Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê kirin ku li hemberî sûcên wiha yên li dijî mirovahiyê tedbîrên ciddî bigirin û hewl bidin zarokan ji siyasetên destvelata Tirkiyeyê biparêzin. Nivîzgeha parastina zarokan li bajarê Teppeyê jî bi daxuyaniyekê nerazîbûnên xwe nîşanda. Nivîzgehê bank li rêxistinên mafê mirovanên zarokan kirin ku li gorî maddeya 19 a li hevkirina mafê zarokan zarokatiyê ji diyardeya tundî û xerabiyê biparêzin.
بلیم هرتم دبیجیم به پشتوانی اکوش ولاتن اوروپا جن ولاتن روش آوای دیگر دولت ترکیه قرکر هم لسر خاکا سوریه هم لباشور کردستان او هم جی با آوای که گشتی ده پولیتیکای خوین ادشکاریه ده دوام دکه سدما ویا سرکه جی ده نوا دمین داوی ده جاره کدن درد که و هوله 2019 دماکو دولت ترکیه قرکر ایدش گریسپی و سریکانی کرج بود داگر بکه و دمی چند ولاتن اوروپا کو آلمانیا فرانسا نروژ سوئد فنلاندیا لدج في إيريش برتك نشان دابون وحتى رادية كي إخراجات تشكان دالي بشاسازية دا جبول إشكريم جه تركيا را دابون راوستاندن و قد كربون لنوا دمين داوية دا جاري كدن دي خويا كرن اف ولات يك بيك بازرگانيا خويا تشكان يا بدولتا تركيا را جش دكا هري داوي جاري كدن نرويجي راگهاند كو قدخين جبو بشاسازيا تشكان جه دولتا تركيا را راگهاند بو خاتيا راكرن بگوتنه كدن برسک بفیاوی دیگه و بالا مروان گلو جاره کدن اف ولاتن اوروپی انگو ولاتن روش آوایی جبوکو دولت ترکیه قرکرین هین مستر بسر گل سوریه گل کرد پیک بینه رضامندی انگو آلیکاری دیگه یاننا داگرکر و آلوزکر دو ایرو پاک بویه 2019 دم دولت ترک ایریشی داگرکرنا سرکانی و گریسپی دا دست بکرین گلک ولاتن اوروپا برتک نشاندان حتی هنک ولاتان بازرگانیا دا اصلا پیش سازی پاراستنی جه قد و هنک جی گیم کر. یک جوان ولاتان جی نروژه. نروژ وکه برتکا ایریشا داگرکریا ترکیه یا لسر سوری قدخیا پیش سازی پاراستنی یا به ترکیه را راگهاند بو. دو وقت که هینا دولتا ترک لهمان گریسپی و سریکانی داگرکریه اف قدخه هات را کرن. وزارت کاری در و یا نروژی قدخه را کرنی به داخویانی که راگهاند او گوت. فروتنا سینورداریا اخراجات علاوه پاراستن و کلوپلین لشکریا جو ترکیه نورمال بویه. افته واته کو وزارت کاری در و اصلنگین 2019 هم دانیبون سر اخراجات پیش سازی بو ترکیه را کریه. Og vi vet at menneskehetens rovdrift på naturen betyr at vi sager av selve وزیر کاری در نروژی اسپن بارتید او یک ده پیوندی تلفنیا لگال هم پیشه خوی ترک هاکان فیدان ده آنی زمان. ده پیواجو اندامتیا سویدیا ناتوی ده او یک دناف داخوازین ترکیه ده بو. هرچی قاسی تخواستن رنگینیه که و حال سر مجاره بده نواکرین جی لیات خویا کرن ده پولیتیکاین دولتا ترکین قرکنا کردان ده پشتوانیک ده خویا کرن. جبر ولاتین اوروپا یک بیک جزای لسر ترکیه را دکن. سوئد ایلونا 2022 فنلاندیا چلیا 2023 قدخین هنرده کرنه ین لسر ترکیه را کرد. دماکو انگلیستانی ده گولانا 2022 ده قدخین خوین پیش سازی پاراستنی بداوی آنی ده کانادا جی چلیا ای سال بریارده کو و یکی بگه. ارتشا اسرائیل جاره کدن ایریشی خاکا سوریه کرد ایریشا لپارێزگا قونەی ترایê de عربێک hate armanjkirin. Navenda çavdêriya mafê mirovaniya Sûriye ragihand ku balafireke bê miroviya artêşa İsraîlê li parêzgeha Qunay Tirayê êrişa Erebeyekê kir. Di encamê de berpirsê tevlîbûn û çekan ya Hizbullaha Lubnanê û kesek dinê pêre bû hatin kuştin. Di êrişê de Erebe bi temamî hate bêkêrkirin. Şevê din jî li navendeke Hizbullahê li Dêrazorê ji aliyê balafirên şeriyên nenas hate bombarduman kirin. Heta niha derbarê encamê de ti agahî nehatine parvekirin. Li aliyê herêma bêçey qaşo ji ber tobaran û her wiha şer di navbera hêzên hikûmeta Şamê û çeteyên dewleta Tirkiyeyê de jî dewam dike. Çavdêriya Sûriyê ragihand ku leşkerekî hikûmeta Şamê li xettê şeriyê başûrê Idlibê ji aliyê çeteyan ve hatiye kuştin. ام دربازی روشا لغزه ببن آگربستا کو تخواستن لغزه پیک و رجبر للهفکرنا دنابرا اسرائیل و حماس ده حتی انها پیک نهاتیه
حماس دیار کر کو دوی پیشنهاد آگربستی یا کود سوریه که گولان ده جالیه سروک دولت یکبین آمریکای جو بایدن و خاطب راگاندن اساس برای گرتن هر وها حماس راگاند کو او شرط نو رد کن. لالیه کی لشریتا غزای شرکی گراند دومه و لالیه کی دن هولت داینگو آگربستک پیکوره دیلو گرتیان سربست بین بردان. تفگره حماس دیار کر گولگوری پیشنهاد گو سروک امریکا جو بایدن سیویه که گولان راگاند بو گو اوجبو آگربستک آمدنه حماس رادگینه گو او هر شرط و مرج نو رد کن. دی داخوانیا نویسکی حماس ده هات راگاندن گو شانده حماس یا به سروکاتی خلیل الهایا یا لدوحه اوکراینیا لهمبری روسیه آلیکاریین لشکری زیده دیکن هر دوی چارچوبه ده وزیر کاری دروی دولت نیبون آمریکا و هر وها انگلیستان راگهاندن که اوی به قاسی میلیارد و 500 میلیون دلار آلیکاری زیده دوارین جدا دش با اوکراینیه بکن. وزیر کاری دروی امریکا آنتونیو بلینکن راگهاند گو ولاتی وی و بگشتی 707 میلیون دلار دوار جودا دا آلیکاری اوکراینیایی بکه. وزیر کار دروی اوکراینیا اندری سیبا با وزیر کار دروی امریکا آنتونیو بلینکن وزیر کار دروی انگلستان داوید لامیره گوشبو چهارمین جوینا لیدرین پلتفرما کرمه بون لکیوه جوینا که هفپار یا چپمنیه لدارخست. سیبا دستین شانکر گو ده هفدیدنه ده گاوین جبو خردکرنا قبیلتین پاراستنی ین اوکراینیای هاتن گوتو بشکرن و گوت. مجاره سرکه انیقا شامیا ایرو به هفکاری مره خردکرنا درپتین پاراستنی دولت آمنه. پاراستنا هوایی بالافرین شر ین افشازده، توپن هاونه بالافرین بیمروف، وسایتین زرخی و علاوین دن همو تشتین ببیرنگی جبو سرکتین تینه بکارانین. بلینکن دیار کر گویدی چارچوبه تکرین خواه ین لکیه ویده درباره گشتدان داوی ین لعنین ده جرایدارین اوکراینیای را آگاهی گرتن. بلینکن بالکشان ده گو وان بلیدنین اوکراینیای را لسر مجاره دستور گو اوکراینیا جبو بکارانین چکن دوراویج جولات روژاوای خواستی گوتوبش کرنه آنی زمان گو اویوان آگاهیان جسروک امریکا جو بایدن را راگینن. هروها بلینکن دازانین گو اوی بگشتی 717 میلیون دلار آلیکاری بدن اوکراینیای جوان 325 بو سراراسکرنا پرگالا انرژی یا گوشبری ریشن روسیای زرار دیتیه دسدو نوت جبو آلیکارین مروبی و 102 جی جبو خباتین پاکشکرنا ماینان. وزیر کار دروه ی انگلستان دیار کرگو اوی هر سال آلیکاریا لشکری یا جبو اوکراینیای را بدومینن گوت. از به بریارداری سرک وزیر ستارمر آگو دیده کوشینا خود هر سال 3 میلیارد استرلین آلیکاریا لشکری ده سر بلندم. لامی دیار کرگو انگلستان گهاشتنا آمور و علاوین لشکری اوکراینیای جی به تایبت موشکین پاراسنا هوایی علاوین پیویز بو بالافرین شرین افشازده پرگالین توباویج ین موتوریزه و جوره آسی نوت کشتین لشکری و چکین دارایی لسکریه.
دوان دمین داوی ده گلک قضاین ترافیک لباجار من بجی رو دادن هفسروک ریبریا ترافیک یا من بجی محمد رمضان جمعه اشکره کرد که همه روزانه بدری قضایی که من بجی رو داده ده مها تباخ ده 4 کس مرن 27 جی بریندار بون جبرویه که بانگا هشیاری ل آجوکاران دکه. نبالداریا کسکی دبه سدما مرنا گلکان اف یک جالیه هر آجوکاری و تیزانینه لمن بجه دنافا دمین داوی ده قضاین ترافیکی زیتبونه گریدای فهم جاری هفسرو کری ببریا ترافیکی آمن بجه محمد رمضان جمعه هموز سدمین قضاین ترافیکی دیار کرنه. الضغط الهائل الموجود ضمن مدينة منبج باعتبارها هي معبر تجاري گل خرجر و قربالغ لنابا باشار منبجه هيا جبر منبج وكا درگه كيه جبو همو هرمين باكروجلات سوريه اروها گراج مجي گلكي كيمن و كولان باجار جي نفرهن جخوال زازده جي دهلگ و قزارو بدن ام جبير نكن گو كاري پیش سازی جيد نابا باجار ديه محمد رمضان جمعانی زمان کو وکه تدبیر و جبوری لپیشیا وان بویران ورگرتن وانگل لکری تنی جبوت چون یان هاتنی دیار کرنه. تم توزيع شاخصات للدلالة على الأماكن الممنوعة والمسموحة. مجالك نشانه لهن كولان دانينا جوجي هوريان قدخه ديار دكن. هروها لزا عربيان لغوري كولانان هاتيا دست نشان کرن. ما بيوستي بدانينا بيلن لزه جديد. جبو سرفيزان جي ويريك جودا جوان روارا وقتاندن. هفسرو کری ببریا ترافیکی اشکره کرکو دمها طباخی ده 38 خزال باجاری من بچه رودانه. ده انجامی ده 4 کس مرن و 27 چیبرین دار بونه. طبعا نسبة الجرحى كانت 27 جخوا جوان قضایان جی 4 کس مرن و 27 کس جی برین دار بون. اگر ام بحثا تنه کانتونا من بجه بکن وکا گشتی روزانه بهتری قضای که پیکته. اب یک جلگوری ما گلکه. داوی هفسرو کری ببریا ترافیکی آمن بجه محمد رمضان جمعه بانگ لآجوکاران کرکو لسا خود ناوا باجاره و به تایبتی رین شاغان دکیم بکنه. بنرین هیجان هاجی چند نوچین کو حوالی الماد توران نوچین من انتواکی دا آمده کرنم به هفره لتماشا میکن. د چارچوبه پینگاواج عبدالله و جلان را آزادی جبرزگریکا کردر چاره سری ده انسیاتیف آزادی عبدالله و جلان سوریه سردان خول گل مالباتن ری بر آفودیتن ده دومینه. ایروژی انسیاتیفه سردان خوش بو مالباتن لیتا خانتریه یا قامشلو پیکانیه. ده جوینیال گل مالباتان ده جوان را روشا سیستم اشکنجه و تجیدال دجیره بر آپوهات شیرو وکرنه. دروشتاوی ده کسی ناخوین دیار کرن کو دوی داویلی سیستم اشکنجه و قرکرنه یا دجیره بر عبدالله و جلان بیکرنه. مجلسا پیادیا باجاری چلاغا بارمانجا شیرو وکرنا گشدان سیاسی جگل را جوینک لهولا نویندا چاند و هنریا باجیر لدرخست. وینی ده هات دیار کرن کو آرمانجو سیاست اقل کرن و اشکنجه ده شخص ریبرا پوده تیمشاندن کاندن ایراده یا گلان و تکبرن پروژه نتوگه دموکراتیکه. دولت ترک بیریشان دخوازه پروژه دموکراتیک آل هریم جهول راکه و لبر بلاف بنا رامان ریبرا پو لتواهی جیهان بگره. هر وقت گوتن کو هزین ناو نتوی جبو آرمانجن آبوری آن سیاسی لسر حساب خوینا گلان لحفت کنه. تداویه ده بانکا مزین کرناتی کوشنی لگر هاته کرنه. مجلس کمبونا جنانا زنوبیا به افکاریا ریوبریا خسرا دموکراتیکا من بجه ریز جوینین خواه یجبو شیرو وکرنا ریزکنامه جوینی و خوندن و راوکرنا دستورنامه مالا جند دومینه. جوین لهولا مجلسا گل جمجلس خطا روجلات و روجاوارا هاتل درخستنه. هر وها و جوین جناوند و سازیان جی لسر سی روژان بیل دارخستنه. جوین و لسر خبات، آرمانج، راوکرنا خزنامه یا کمبونه، تایبتبندی مالاجنه و چارسری یا پرزگریکیان بین دارخستنه. بهاتنا ورزاپای زیره لهرمین باکور روشلات سوریه آمادکاری مونا پیدوین زوستانی تسپیده کنه.
شینی ریچال دمسه ای سلطان و باجان سور چه دکنه سبزین وکه بامی و باجان رش حج دکنه لباجار تربسپی جناب ناوی غادا اللطوف یا 40 سالی جبو کوالیکاریا مالباتا خوبکه هر جور سبزه چاندیه و جمون از وستان را حاضر دکه ونشتغل فلفل محمرة نعناع خدا درباره چکرنا مونته ده آخوی و دیار کر کو شنی گلک جمونا کو او چه دکه حز دکنه بله بینرین هیچ هم لفردیکیشین داوی بلتن آخوی ساعت 7 و دبیشین حتی جاری که دلورین پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیده هر شد و بختار